Tuntuma hianin assistant professor chungchang karon soidona ke aya sheril zok le ke aya ton hriat nga zok tam tak an omdon ti ka hria ama ero chu keima ton hriat be tham ang te atangin assistant professor chungchang hi thahnem ngai na in ron soifia katum don ani ate beratanga lian ber thlanga an hriat thiam thei tur angin tuntuma hianin karon soidona assistant professor chu enge kan ti chuan assistant professor chu college zirtir tu lecturer kan ti te hi ani mai ani chuan assistant professor kan ti hi group A gazetted officer rank ania engstream atang po in ani theya arts atang te science te commerce atang te po in assistant professor hi ani thei vekani assistant professor ni dan assistant professor hi engtinge kan ni theyang ti kha zona lo umta ama sabera chuanin assistant professor kan ni don chuanin bachelor kan kalanga BA BSc BCom kan zirzo nuwa khanin masters kan kal leanga ti chuanin masters kan zirzo emo masters kan zirla hianin UGC NET exam kan ti hi umta chumi UGC NET exam chu kan tlin chuanin assistant professor na deal tu hianin kan eligible kan tling ngal ti na ani UGC NET te JRF te SLET kan ti te Ph.D kan ti te hi assistant professor ni tu chuan angaya UGC NET kan ti chu University Grants Commission ina National Eligibility Test an buat sai thin ang hinia khata voi ni a om thina he exam hi kan tlin chuanin Ph.D kan pursue theatin assistant professor na deal turin kan qualify bokani chuan UGC NET exam bi ki han soitaila I har ve em atlin hi khata voi ni exam om kan ti to kha UGC NET kan tlin to chuan masters kan tlin to bok chuanin Ph.D kan zirzom theya chuanin Ph.D kan zirzo vele hianin assistant professor na deal tur hianin kan eligible ngal ti nani zona om thina chu Ph.D nei kher hi ngayem assistant professor ni tur hian Ph.D nei kher ngayem ti zone hi om thina assistant professor ni tur hianin Ph.D nei kher hi angai lem lawa UGC NET kan paltlang hi chuanin I assistant professor na hi kan vadil thei ngalani amairo chu kan share reng tu chu assistant professor na hi enge UGC NET degree nei ringot master's degree nei ringot nen vadil maila I kan Hlawkpui te khanin Ph.D te anlo neya nge ni na sang tak tak anlo nei si kha chuan clean na chance kha atlem vere thungani ti kha kan share angaya SLET kan ti hi oma SLET kan ti chu NET ang tho khanin state level eligibility test ti na nia UGC NET kan qualify to hi chuanin SLET hi exam le kherangai to lawa assistant professor kan ti hi nge chini angin han soitaila assistant professor pakhat zok chu college zirtir tu ania hei bachelor level an zirtira chuan assistant professor dangle zok chu eta masters mo university level chin an zirtir le a tin Ph.D te po an guide vele thin ani Ph.D hi kumthum atanga kumru khlenga azir theya kumru ka kan zo lo deu ani chuanin I kan zirna university akhan extension a deal theya ti chuanin kumriat vel thleng azir theya kan lo zir taima a I thei top kan chu akan lo van nei tel bok ani chuanin kumthuma te po azo thei ani ti chuanin ti zong hian han soitaila BA kan zota a MA kan zota a ti chuanin UGC NET te JRF te engkim kan paltlang taboka chuan Ph.D te kan zir zo tabok ani ti chuanin assistant professor post rock kha aron omta a ti chuan engtinge kan dilang kan ti chuanin hei MCS te competitive exam dang a chuanin I written te an nei phota chuan written a ti tha te khanin interview tu ten an kole ta chau thin ani amairo chu assistant professor a chuanin khatiang kha ani lem lawa API kan ti hi oma academic performance indicator kan ti ta chu kan fill up phot thin ani I post rock alo om khanin API atang hianin API a ti tha ber te kha interview tu khan an ko chau thin ani
API chu ni china ka soita ang khan academic performance indicator ti na nia assistant professor post ra ka khanin form te kan valata ni ti chuanin kha form a khanin I fill up tur kha tam tak khalo oma BA a mark chu ti zat muchin khanin I API a chuanin entinan mark somni panga te kan lo score ta chuan MA a mark chu ti zat muchin chuanin mark somni panga vel te kan lo score le ta tiang khan chuanin PhD kan zo to chuanin PhD khanin mark som thum kha a carry ta API a khan ti khan mani in marks kanin petlata char chara chuanin net kan nei ani chuanin net khanin mark nga te apule a chuanin JRF kan nei ani chuanin JRF khanin mark som te mark sari te ti khana puwa ain ang lawani chuanin publication kan ti ta publication pakhat hianin mark ni te a carry a chuan publication hi total a hianin mark som te mark hriat te a score theitlang puya API a hianin chu I mark hriat te mark som te kha kan lo score theita publication a chuanin work experience hi omle ta work experience na tlang puin mark som te a carry bok ta ti chuanin chu mai ba kha chuanin state level award national level award kan ti te a omle bok ta ti chuanin khan mark thum te mark ni te a carry ta ti chuanin khami API tuna karon soitak sang tang khanin marks te kan hanin bel khom thata API hianin mark za alo carry a ti chuan mark za I musang kha interview tur khanin an ko ta mai thin ani chuan assistant professor a chuan atlang puin API a kan marks mu zat kha kan chom to lem lawa entinan hei MCS anga te chuanin interview room kan han thu to ni chuanin kan API a kan marks mu zat khan omzia kha to lawa I marking system kha abula changin an ti tha a atlang puin mark za thumte mark zanga te lo ni ta se assistant professor an lak reng henin interview to pakha an ring thin tlang puya I hei join ang lawa athena chuanin API le interview marks bel khom te kha ni thina a then vele thunga chuanin I interview top kha an la thina tunhaya MPSC in assistant professor interview about saya kha chuanin I interview marks ringot kha an la ani MZUB kan soitaila MZU a chuanin interview expert tur hi state dang university atangin an chalu thina ti khan fair takin interview an kalpui thina MPSC noya chuanin chairman a oma interview board ta khanin chairman a oma chuanin state college faculty tangin pakhat a oma MZU faculty pakhat a oma chuanin observer tur hi pakhat a omboka ali an thutlang pui thina I engkim kha alang tlanga affair ani MPSC noya po zo na tlang pui kadon thina te kha han soita ila I ama sabera chuanin affair to kem ti kha loni ta se tunaya khanin MPSC khan ke po I pathian zara katling vea keima mu dana chuanin affair khop maya soi sel tur te I engma ka nei lawa soi sel tur engma ka shelawani adot lia chuanin engzo na tenge an zo tlang pui ti kha anita assistant professor hi voi khatsia kala interviewer I ka experience ka ton share ta chang chuanin min zo tlang pui chu concepts sociological concepts min zot na sa sociological theory min zot na sa tin current affairs kan ti angkha min zot tel bokani chuanin personality hi poimo ema personality thatak kan nei angai kati kema chuan tin chu mai ba ka chuanin mani in rin tok na poimo boka speaking skills thatak kan nei angai bokani chuan mani in rin tok na nei tu chuanin I zir na sat in both say na sat te po angai ani tin chungchang na sat te po kha poimo ani MPSC interview akhanin mock teaching kan ti kha umta I topic pakhat kha min thantira khat kan topic du ber kha minute nga chung khanin I kan zir tir ta I kha mock teaching kan ti khania kha apoimo khop maya minute nga chung chia khanin kan topic thana kha I kan zir tir kha angaya kema bi ka chuanin social facts ti kha ka zir tira minute nga cha han ka in khungleng theya kha I mock teaching tur hianin kanin board site tel angai ni assistant professor interview kan ma chandon chuan mo minute nga kher po ni lawang achena chuanin minute som te po aniang achena chuanin minute som panga te po aniang kha chu I interviewer kan inva interview na tur te ti dan kha ni to maya hemi mock teaching bi ka ta na poimo ati chu michina ka soita ang khanin public speaking
te communication cha nei te tin chu mai ba ka chuanin mani in rin tok na te kha apoi mo em tin kan thil zir tir ha kan thiam chiang in kan thiam bel em turani a chin chuak tak meu kan thiam anga yani ti chuan mok teaching kan nei zo khan kan thule a I kan thil zir tir atang khanin zo na min zot zui ta boka kha mok teaching apoi mo em na pakhat le mock teaching in buat sai dan karon soi thiam thei dan chu ani interview tu hian engtin nge in buat sai zo nei ka dong vele zeu china emi assistant professor big atan hianin ka in buat sai ve na salu tu ka pathian zara kumsang ni somni pakhat September ni khata hanin Ph.D ka chana khamini chang khanin I kalawin buat sai log dai to ni keima bi ki chu nakina assistant professor na aron ruwa huna adon naya inbox sai chuk ngai lo turin katia khamini September ni khat sang ni somni pakhat atang hanin kalo inbox sai log dei to a chu kalo inbox sai log dan chu I ti tu khek lo khanin ka Ph.D ha ka supervisor in ti tura min ti ang te kha ka tingal zum thina chuan theory te ka inzir na sa concept te ka chiar na sa tin chu mai ba ka public speaking kan ti ang chi communication skills cha nei turin ka inbox sai na sa ka pingdan chunga te khan ka khuma te ka thua mani le mani hi ka interview thina mani le mani ti khanin ka inbia a ka in chang ya ti khan tin chu mai ba ka mock teaching kan ti ang te po hi ka pindan chunga thau ka tina salu tu kani topic khadu ka thlanga ti khanin khami topic ka thlana kha I ka zir tir kwal der vel thina ni ka pindan chunga khan mo chu ba ka I thuzia lampang mo article zia hi apoi mo a Ph.D ti tan chuan assistant professor ni tum tan chuan publication hi apoi mo lu tu ka wangin I writing skills ka practice na sa thu ka ziak na sa tin article te ka ziak na sa bokani chuan I article ka ziak na sa han ti ta ka chuanin journal tam taka hianin ka article te publish tumin ka thon china ama ro chu journal tam tak hianin min rejecta min no hnol ve to a ama se kha beidong lovin ka in zir bel zela tin ka ziak zel boka ti khan journal tha ate mo university level anga te tikhan I kavathon vereng china min accept a cheni min lo reject poka tin min lo reject chang khanin I mani inti nual lo turania beidon lo turania aya chazokin ka ti theni ti ngai dan khani tlatila chu apoi mo ka ti ka inbox sai dan pakhat lia chuanin kumin kumtir January thla khanin I coaching kakala in interview bi katan ngor hianin chu Sarkrisa Aspire Academy nei tu hena hianin interview kha ka zukal ve a kha ka Hlawkpui lu tuk bokani kan theya kan clean ani phot chuanin coaching te po hi kal she lawila chu chuanin kan inbox sai na satakin min pui do nani MPSC in assistant professor interview and nei chum khanin clean ka inrin lo lu tuk ka wang khan I ka base sei lawa amaro chu base na nei lo chung khan ka soita ang khan thei top ka chua ki ka tong trai na saboka pathian zara ti khan kan no tling ve ta shama assistant professor hi hriat atanga kum som bor vela hian associate professor a kai sang theya kami kai sang tu khan interview te ma chon le ve kha angaya tin chu mai ba ka publication kan ti te research experience engmoza kha nei angai bokani chon assistant professor atanga professor kai sang tur hianin kumthum kumli kumnga vel te ponyang chu angai lia publication te soita angkhanin criteria engamozat fulfill ti hlotlin vere kha angai bokani assistant professor thatlo na te han ti taila I har sat na hi pani lek soile ka duwa assistant professor na hi a competitive MMA in elna asanga in tisiat na hi anamai lawani tikha amasa zok chu han ni ta sela tin adot lia chonin post rock hi awang ve MMA I kan vania ke ni chu pathian zara Ph.D kan zo changa khat potling lawa ti hian I assistant professor akan tling ani maya amara chu mitam tak chu I Ph.D an zo changa kumnga na ate kumli na mo kumruk kumsari ate poniang chu nuwa post rock an department a khanin post rock te kharon omvele chau thin ani kha I kan rilru te po kan lo ti pau khau lo ka nga ya I khami tu khanin I kan lo in board sai lok te po a thawang me khati jong kha tun chuma assistant professor chungchang karon soi thei chuni ta se hei ka video to berani lo tura nga ila I zona te in nei ni chuanin IG lama te emo YouTube comment section lama khanin lo daula khan video dang le zel te po kan lo siam le zel tura nga ila pathian in remati chuan kalome